Ninawekwa kana mwendo musiaisia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba watinda nesa umundi wakana wa matuku ana mwai ni usu wa nyanya mwaka wa 2020 mithenya ina etieli yokane kenda to the 11 kunyuva atongoi otondo wisinikana tunyuva atongoi kuma MC yanginya president nayo siasa nisu siende na Ndatîka cia Mûthya mauneni kibathukanganyo atongo ino maende na kumala kumanda kula kuyene ndi kwikanisia ndeto na umundi kwi maundu maingi methi wa maikitekana ndini wa kilungu cha osakwani 2022 kila wakana vandeni wa Mutongo TV tuthatwene na maundu ala maende no kitika va utetini na kini cho kilungu cha Mûthya cha osakwani 2022 tutambito vika ndini wa osakwani munene wa matuku kenda mwai wa nana na indi alilikana campaign period kana ivinda ya Mûthya ya kutwaisya campaign ni wathandatu uno ukite niwo ivinda yu ya Mûthya yo twaisya campaign matuku muonza na indi mwendo museisya ni kana campaign ni matuku thandatu ni kana campaign cia wikia na kupingwa tuiso twaisya unenania wa kunenanisia maundu ma uteti ni chigutumi wa chumwe kombeni na kuiye kana wachu mono ukite tuketha twinenania na andu mate ateti inde tuketha twinenania yulu osakwani ko wachu mwa ikombe yovo tuketha twikoma voni tu ERASTUS kithuku NZOMO tutambanye nginya Mûthya wa kilungu na indi tunenanie kwisela ile itatu kenda imwitano namba utumani mukuvi vatendevi na ndeni wa mitandao itu Facebook ni Mutongo TV na tuwe live ndeni wa Facebook na YouTube ni Mutongo TV Stock FM official na tuwe live ndeni wa YouTube namba utumani mukuvi ile itatu kenda imwitano network na simu mwa kuna simu mwendese wa TV na umonde tu ina radio wa TV na soye kuombea siasa ndoto za radio ni na TV ni kwa hiyo wase wa TV ni kenda wase ni twewe na umonde kwa lameri wa maasiaisia Mutongo TV na Mutongo FM kwa cha na tumemetungi twa radio kamba tu ina ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa musiwa kanone ni maundu kauta ndini waonena nyosu meonko ni lembeta yo kamba ovamwe na ndi itu ya Kenya ni maundu amonda tukwila twesisia ndini wa kilungu kecha osakwani 2022 na indi munini wa president Dr. William Ruto umonde no tambukie elembeta ya ukamba kwa ya kauntini ya MAKUEN na athiko ya Mombasa na vandeni wa kilungu twina muteti umwe wa kuma MBOONI na ulaye muthokete DP ndini wa kilio keu na indi azimio namo mengaliko cia kuya Kisumu mayo kuna campaign sio Dr. Stephen Kalonzo musioka itino onena nyosu wa kwa chani ukio kamba aende sio kukuna campaign kwa mundu ni maingi twende na kunena nisia muthenyani wa umundi kwa nina bingwa kilungu tulike voice ya ni twane na nya atongwe karibu muno ndeni wa kilungu na indi tuyambio baba kuve ndeni wa kamera eno tumwana musesia mukamba na indi mukenya bonde balwende no sesia Mutongo TV na kwa msitoni tawa Daniel Kitonga Manzo mbunge wa MAKUEN ula twevo kwa miaka 10 ya dhala na diasia kananye ni mundu mutui mweba mutangwa nzukulu kwethanga nelenge kwaombe na kwitu ni kuwe MAKUEN ngaliko siaka bonzweni kunukula kwetawa je kindu kunukwetawa ye kanga ngaliko siaka nduni na kondo kunukwa ni siaitwe na kasome ya primary school ku secondary school ngathi Starehe Boys na kisomo cha university ngasome ya University of Nairobi kasoma mea na minasoma mea katika wakili na kwa miaka miongwelu na elime vetu nendetwa ni wakili katika High Court ya Kenya na Supreme Court ya Kenya na kondo ni sila makwani mabinge election petitions ngasila makwani ma kisiasa ngasila makwani meunda ngasila makwani wa mamondo mukwata ni polisi na nini kumeyama bengi kuma bengi wa cooperative bank bengi wa equity cooperative insurance na ni mawakili kauta ni visiko ya wote balaba equity bank no visi lobby na nenge nini dwani muteti yene mbunge na muno injivetwe na chama cha Wiper kila nicho tambisha ta ODM Kenya ni chama ni mambe 2005 no munde ninye deputy secretary general wa chama cha Audit cha Wiper okay kila kitongo ni mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka
we umundi wako na hizo yote mpaka kisomo wala mundu tondai kwate yange wa kisomo sio amina. Mheshimiwa karibu. Yes, asante. Na kwa masito nitawa KIMILU ONESMUS. KIMILU ONESMUS ni sia tuangalia kwa MBOONI pando peta watu limani lakini ngatamia MBOONI ward wala nibo kikima. Kila kingine kuna biashara ni kuna wa clearing and forwarding wala ni kumia meyoko yake lendene ya mina kwa watu ni meli toka try ya ne makaenda membi mafactory ni kana ila sio kazi finished goods sia uta ila zitawa mali usuni wala ni kuna naende ni MÜTETI na nengo cha kivela cha MBOONI cha OMP na chama cha UDA. Yes. Kila kitongo ni Deputy President William Samoei Ruto. Kisomo ni kita degree ya leadership and management na ngasio kangeka diploma ya clearing and forwarding. Okay. Yeah. Haya naende ni movya muno nondo akuka nikaenda wese yaitwa minukilile kilungu cha usa kwa 2024 twene nyunondo yethani kilungu kingi tuko kavano itina mausa kwani kedho ene ndema MBOONI makase ni KIMILU MÜYUMBE na ende mama MAKUEN county measure ni MAANZO senator kwendani kwanga ikedwa ene ndema kamuniwa nayo nienda tunyanese maundu ka utametha maikite kwa monde KIMILU twambie naku umonde DP ku kamba na itina wakuko kamba then na kikano na andiki mama uvonga liko sia Karen masane makwacha abezi ndo aneni osindo mbingi ne veke ndo neni yulo wosa kwani ula ukete na abikia na kwitha ya chakana itavena muvango wa kuvalanya osakwani uno wa matuko kenda mwai wa 8 na tikiu kananda na nena umundi yoka ni withitwa inena kindu cha muthembozu aya chakana makivo ni tamola simiti wa sedia ni makwata mba ungale kweya azimio nini kidipi ukona vena muvango wa kuvalanya osakwani uno wa matuko kenda mwai wa 8 ni asia umundi walilia president wa Kenya Uhuru Kenyatta ni MAKUEN stay wano lono kucha kivela cha ngavana na chama cha ODM Loira David Masika na kwena nzeke kana newe wa maiko mana ma chief na ma assistant chiefs na kwetuka instructions ila sieba monone sia ko waibande nekenda wethi andu maina ko nakula so kila monona ambao thuthia mukamba kana kuholia mukamba ni yela kweza ko kamondo akwie omunenge kibande au nenge silingi 500 ndukatete kwitikila nondo yuwetikila wanengane kibande chaku wana silingi 500 nikenda ndukako nekula kwako kadhuka uandava uteke kibande na niwamino kinengane so ni kulia hamba maitu muno mo kana kuita mbesa isu tafadhali moikana mbesa isu andimea kura ni yake yaku na ukila tene ukakune mondo la wendete kura nondo la leo mukunia kura ulote ndete ni wobeta na diasia umundi otwe na Deputy President wa MBOONI twekikema mbe ndiamba otunga bya muno ndo andu MBOONI nondo itana pye nzeo twe nando around ngilio 15 kekema na andu asu niwe seti andu meukete magwetu ya mbasi ni andu meumete mesine kwa na twetha na mukutano museo muno na Deputy President muno ni wetha ya address upo wa mawuya ana moika muno na twalidia niwe sekana theno la wepa mwingi ukamba na ukona siana iligila tugongoloto na ingi sia alikuwa ya mera kana mekoka nondo akwetha siena mawuya na muno no bika bandu gethenda kindu cha kwetumba gagitoka mwe mombu nondo stress ni sethe iwe siembingi so nwera ya address upo wa undu tonyo mina thina wa mawuya kana ku create employment ulo ma youth maito na twethete twinena kiu muno ta Kenya kwanza tukasia kila tukwenda kunenga kipawa mbele ni muno kwamba umandia na moika maito mawuya kule ni akwa hiki bwana KIMILU Ndio ya siali kutonya ida kuifurugwa niwisi ila mheshimiwa MAANZO wekala watu eda tinene wabo wako yakula na nenge ni maondo methi ya wakuwa kilebinda na bana siasa wo ndio lono kuna siasa o mondo ekange to sinda na mungu igwe maithio ka kila bandu mete andu masindie pe mundu wisomanya ondo utika mwekethe bwa matuko kenda mwa nyanya nondo siasa nita kibatike kuete bu na kiyesi kikueta kamwana
ilipinda ila kota CT scan ira yuko ye CT scan wanda okay the ande wa manyaka ukala kalogwire kabese kana kamana ko kila mundu eigwa ate safe lakini onoyigwa ate safe munono kwazia kindu kile important no cause measure zila sia ile toke there either ni agent wina agent strong mata weka ituo ni mata ko compromise wana mbesa moko ne mbesa da mimbiwe maibete silingi ngilile mundu ngiyama nenge ngilita to nikaenda mabendwani kula isi yaku wewe siatala mundu nazianza ba ERASTUS zila kuotalwa kula mabinda mainge siamino konwa twekiando ne ba yasiuka aitwande na yisi atwande newese ni staff wa IMBC okila sekula mu akadioja akazomera ikimilo nano zenje ndi waku emowe ndo akwethe wape ulono kwata sia kimilo ulono kwata sia longi emowe no isomo kimilo lakini ikwatwa ni mundu nge tofauti na sio of sign wa uyoka kuzuza katika la form ito form that form B wethia wauso wakula imwe kusha kula netu asia mundu nge chuchu kama no utaina agent so kana agent wa mina ko ubuko agent ku wase kana mundu ala kwaza mesha sila sia ilije ku Kenya kwanza notonya kwa device DP kiata nondo nikuona nyamwe na agent muma ikiye kana ni asend with the wayo setambia na where ta Kenya kwanza kila account to na parallel tallying center with the other way we kituone we polling station na niwa minofo na kula niwa forward ko immediately wote no ni watu kwekea parallel tallying center nikaenda with the netwa minimize ngei na ni asia ithie anuma Kenya kwanza monone tatu safe nondo wakwetho atwena tallying center yito netwa kwetho tutonya monitor ikula no ithia kuya nikutonya idha kwena thina mo aya ni muvya Kimilu mheshimiwa MAANZO watu wa DP kwa ivinda yasa au UED muno ailalamika yulwa tamakivu kulikilelwa kwa sekana nitavena mubango wa kuthokwanya kula na kithano noni advisory ya embassy ya US ninethiwe ivikia na kutavia ine mayo kana mekethwe maithinga lekosia Kisumu kunyanza nondo kutonya kwitha na nduthi itina wosa kwa ni maundwa mheshimiwa MAANZO wana DP ni chau ukutumwa anena na kwase kana vena mivango yovalanya osakwani na yoyivo watetosisha ndiko kwatya tavena mubango wa kupalanya osakwani na ndiko kwatya abane witandu mayasya kula nitonya kuyo kula sio ya wa agent madho wakana wendo tena agent kwa kila ndo na ukule siama na teti nomba kawitho na agent asemo no nando aikekiku nando matonya kusunga kula ndo kula ya sungwa nesa enda Kenya kwanza kendo na agent kila bandu ginya Kisumu nayo azimio one Kenya itenda na agent kila bandu ginya Rift Valley ginya kila bandu Kenya na agent isimateka la baungi nya mweso ukethe abena raisi na kindu kicha uso ya parallel tally center ni kindu kisiona genda agent waku kakilaza si atalwa undu sia andikwa akakuna visa akatuma ngendo kethia president of Fort nende na utalwa ya senator nende na utalwa ya governor wothe kula italo kethia siatalo kwanzela ya lete kondo ni kwatia kusiongei wa kula ni kwenda na agent with the pai kula ingisiye to kumanza ilikuwa na ila kula sia mina okono ituo imwe tebika saa ko bino mwandu menda maekie kuka ma agent matuwa na ndola meba umonde male ana mambe utilangila kula si andola matanza kuka ndo ni kula siwe yao na wana nechao kiotele ya DP DP niweze ndo mekia 2013 na 2017 mekana na code na NASA na niweze ndo kwaende yetu 207 niweze 207 Raila Odinga aina kansala maingi kwe serikali aina mahempi maingi kwe serikali na yu whether mbunge nwawe na mahempi maingi na ndawe na mahempi maingi kwangala yu ukoko kendo na MCA maingi na yendo na mahempi maingi ma senator maingi na mangavana maingi kwe mundu la wasinda kula whether abarupe ne kulu
na nichokura sia mina odala ndabe mundu temu yani is a president akeke election petition ndabe mundu temu yani nondu nangwe kwangelekanya MAKUEN kuiwe tangwa kula sia ngaba na nikuyo ndabe mundu kwenda temu yani nunu kweke election petition sia senator sioya na kwandiki election petition tesonga ni atu tuijo kabo ingi lakini kenu lake ndo akebata muno mbe niene ndi makauma kwa wingi makakuna kula nundu wasanganya ni wabitie na waleo yukuna kula nwe wathe sia muno kunyipa mundu lota ilite kwa hiyo ndo ndandu mu stimu na wawe ya ona ndawe duka yaku ubingwa sembo mtuke uende kuna kula no isio kabisa sala ni wako tuyumye taane ende twende tuno salendo uthani tukwenda ndi itu na tukwenda ndi itu ne yumye pio ngokunie mutati la wendete kulingana na ndunga yuko bebe nagenda mutongo la wailite oneke na serikali la yailite itisawa kondo waundi kwikwata tabekula itonya kuyika no ni alando ma Venezuela mana kwatwa chipukati ana matetea sindila tunatha mena thukumana kampuni ingi pai nenge to ya wa utumba mathangu monde yume tukane mavikie pate thangu iteba ni matwa ituoni ma presiding officers ma deputy mo na poly clerks ni ma trainee we ni mevanje ma agents ni me trainee wa pele kitu kila mahali takuethwa tafadhali bindani kila mundu asobe kula na tuyumya kwa wingi tukakune kula kondi kwikwata tabekula itonya kuyika enda kala mundu enda na engine make na maenda memetho na menda meando amini ipi ni wethi tumuno yuseka na maundu ano maukengani kana sie Kalonzo ni leader witoto ukambani na leader wakamba ni asia usino woni wake wakwetho kana deputy president no ithetwe ailikelela munovo wako ya kula na kiune kendo tutesa kwa test kana kendo kitena kitena uguo tikekethia nondo tikekethia kiuti kikinamba kwethwa ne kindu mundu tonya nena na kioswa serious kila kingi otondo twetha twinena mheshimiwa MAANZO anegwa say it is not over until it is over siasa nondo mwana ukuna muvela nondo Ndatîka kana second ya mweso mundu no bingia wabau na ndiasia muno twalikamba ibone wethia ni tona aba iwetwa obo kana baibo iwetwa obo wa kamana keta wa David kaitazia kondo nakena kundethia kayethia wethia bya mwana nyinyala mabangi wela inene omo watu yake mosumbe uzuni mozi wa yese na nondo akwethwa asuma yapo indetwe nengai Samuel ajaribu kuinamio bya kenderigezi omo wa mauta pai mauta maetika na kamwana keso otomano kuma ndethia ko kaketikegwa mauta no nasie muno kulea ukwata kivila nijitha muno euseka na ungai ukethia ibinda yaku yeye unondo ona twaza cia all things work together for good kila kindu kizeke kakitha ona kitumi kila ndonya ukolia ana siasa ainge kana onda alama ekwetia kivila methe tayari kwetekela matokeo nondo no lazima kwithiwe kwenda musindani na musindwa na siasa ni very unfortunate nondo ona namba ile ndanenga wangu glucose woka namba ile nda balobelona kukwau namba mwende wetha airi wadiwa ndiasia tethe na circumsobers kana withie ona wa baluka life must continue maisha maile yako igara maile yako endea na mundu icho kwa biashara ni yake aibi ukuna biashara yake nondo yona ito twegalire bani na mheshimiwa MAANZO twetia kivela MAKUEN county where yecha county na kwandi cha constituency lakini ngai ni wasa koiye ola wethe senator wa MBOONI wa MAKUEN no la either mbunge wa MBOONI ithie tujaribete tunenete na andu nikenda ithie no watu na kula lakini ngai mwene ni wese ola wetu ya leader MBOONI so no kwasia andu methe mena wendi wa kwetekela matokeo undu moka mapua nondo ni gwasa ingi no tonyo amuka ala mengali ukawumya ngali no ukiwa wapaki ngali yonze ukethia ngali sunde uma na yo yambia ikolia ndi gwekiwata kumbe tonya ithangai ayosi ya kindu kitonya kwetha kiuka kumela ki affect kwa KIMILU no yumbani kwetekela mausungio we mwene no yumbani kwetekela mausungio ningerekela undu andu ma MBOONI meko na kula undu ikoka ibwa ngeherekela na nienda ora uja bandi kaenda kotini ni twa mundu kotini ndo akwethwa
kula ni sia na wazindwa na betha bena ukwezile ni bado na bena nzia sia uko nini tuka ikotini yosi na mama kotini mogie wethia ti maina weke kumono ukethia sai ndosi ila mheshimiwa wazinda kibela ndosi wethayo musala wake ndonga magua na faile wa petition kione to tabia manzo kana ndonga magua kwa hiyo wende na exhaust tulatwa kutuni ndio na tia date na maybe outcome ile ko favor okay kwa hiyo no zio zaingi ukethia pandu bakwana ngo ibinda inginondo no situza kwa mutongo inekenda withia ni waete maendeo kesione kilo no manda kibela na ila weki wa petition no kasa ingi ukethia maendeo ta mambo kinywa ukethia mayende onu kana ilite so ndi ready kwenda kotini na mo aya mheshimiwa MAANZO tuovo nini zinesa kana kelelo kinene cha mutongo ni kwigire kana ni wateria andu makena ni wateria ketha ni kwangeleka nyumba ya mukamba na ni kiuki kika twindini wa serikali ile mbetoka kama tithiro nza wa serikali kwa ivinda yasa miaka 10 no miaka mbingi na yu ivindani ino mukamba yokulia mukamba no kwa affording gwikalanza wa serikali kama nisi ERASTUS ni kana endani Raila Odinga no usovya serikali mukamba kaenda serikalini na kuka umelondo ngebathuka mheshimiwa William Samoei Ruto no wasovya serikali bayondo usovya serikali isu itena kamba netena chama kimoja mukamba no amanda akamba bala mai nagenda yani senamba ila sendeka mbunge kutwa yesi para twige ka Raila Odinga kwangeleka no wasumbeka wadoka musumbe na ndena ma MP meani mheshimiwa William Ruto na ma MP maingi na masenata maingi with ya Raila Odinga ndasa ubiche serikali atamanda nite na William Samoei Ruto nundu ambao tuma okela jonda watu mambunge kibaluka either by you and Kenya ko na nundu kiuni kendo katiba twase ubya katia lilie kitawetetwe kwa thiu kwa ile takwike kata nundu musumbe asumbe ka na majority ya MP na masenata na gamba na majority ona no kwenduchwa ila itawa impeachment ono woko ulengabana ngabana akasumbe kata na ma MC meane na ibinda neo sakwa niwe na kitoko kingi na nubule na muno ngabana sinde kalichaba twangabana ali ndagwe kana na gondo songo na kanwe nake na nundu yuko lingana na kwani ya songo wamina kwenda no mumia kibirani ndweza kunyubwa ona kipelo na kiba kikuhusu sindu sia serikali kono kutumini june ngolia akamba na ndo alama tusia yesi wakao kuna kula kuna kiuke mtopa wako okay umanyakana ni kwendwa kula siadala na idhako nundu kula niendie nai lakini nyakwa wanu wako ndiko na mukamba atekalanza onakwa duka kukenda nusu serikali ingi ya huyu mukamba ene na wekeo kana no aidha serikali no ndo serikali lakini mono kana kusezi ngalikuwa ndisi mheshimiwa KIMILU ya siata na siakana nipanethiwe na siasa mbio muno sia kwenda kutwa kamba katika azimio penda ngavana Ngilu gavana Kibwana na walatu wa UDA tene asoka ingi ngaliko ya azimio mtwa ulona tuwa ngaliko ya azimio asemba thiandika Kenya kwanza yuko kondo no bakayu tuboya ngai na ene maenda memetho maenda mena huwe nundu Biblia yasia ma nundu akwa huwe nganda makune kula pala menene saki mukamba na leo kwenda serikali ni kwa kudinga na awoni wakwa serikali yukete usoba yu ni Raila Amolo Odinga ona pala paimundu ndo ayazi si kunwata si amina okuno nyawoni wakwa ni ulonu bora kula yinoya ulonu baluka ni yede ni baluka na idiase uyo binzani na kolonu usinda aiza ya serikali na ndonde atemana ni make nyela na fikie mbunge wa MAKUEN andwala matai na akwa tiyetia kula na shokia na mosa matwika makwa mande thezia muno kushoka ingi kibilani nundu ndia amechetheka kala ya kuiko ngamanenya na na kolonu ukautuka president wa Kenya ni president wa ndu wonde
alama na kwetekelete na alama na ulete uleza si andu wonde pau serikalini no iku andu wonde meanene no ithukuma icio cionthe nundu kila gendetwe bo cianene kila gendetwe bo ni mundu ngalikola yo lei kana kula matana mukuni akula aileo yuthukumaku ithukuma na kuni wakula kwa patonga mutongo yailete kwetekela kila cha kila no nando na ngai umwajimiwa no kwase kana atongwe mele kwetekela tondo na kule KIMILU wenomba ni kwetekela ketho kasi ndo seneta MAKUEN nyanga sindo seneta MAKUEN demu yekula ni kwetekela na ndiende na utethecio nende ndo na matethecia lakini kadwe kanena abaluka ikula simbuye na ninokuze muyanu kupikia monde wa ndo kutumia naye athukumi serikali sisi account kana sisi ya national government ando kuwangi paka tuke kajuju nino wakula kwangelekani leo iko tine na igula itileo chokawa sasa chokawa inde ndiyumba ni ingine sana tuyakikisha kana baina chao baina ongai lakini ndani sindiwe na saba tena ongai na pateno kola na mundu atatumia ofisi wake naye ni napata wa kwetikila undukula undu wacha wandu nundu niwe wangai lakini bora ni nonkuzi wakana ni moye ndilao iko tine KIMILU ngine kule mheshimiwa MAANZO yule ambaye amukamba kwikalanza wa serikali yache kana kwanzia yoyote Kenya Kwanza azimio mukamba no edha serikali lakini asema no balo kona mukamba atetheke ni azimio mukamba ronyo tetheke hata ndino wa Kenya Kwanza akanazi ili ondetu ya kamba alato ukwete ibelo kamba na kielelo kitu muno ni kutabia andu maito wethie ni metha serikalini na ningwetekela na MAANZO kana Raila Amolo agasinda kana Ruto agasinda wethia mukamba serikalini nondo yu wamino lilio yu katika serikali ya UDA pena mutoa na pena ngavana wa Nairobi unatwa Nairobi wita Mike Songo na pena muthama na pena kamba ingina leaders tapa ni umwe na ndiasia nenzie mate yanete na nitongia ngai mubea mono nondo ethani mundu wa UDA aendo kamba ko campaign paina ka okumela nondo wa andu alange masi amaila ingisia membisi azimio kwina peaceful campaigns mono ndiamba tongia andu mambo ni mubea nondo ni manengete kila mundu ebuzo ya kuka akeyiti cia kibila nondo paine sa kwetho abandu nenewe baluilwe nduthi kwa unja kwa nenzie matwanete na yenzie matwanete at the end of the day Ruto asindite kana Raila asindite kwa kweli mukamba akera serikalini no ndiamba ukolia mukamba muno balawe aithio kona kula akona kula nawe nondo walilia netokie mbeto ambothe wa motune serikali la ibo ila twisi azimio chairman ne Uhuru wa Kenyatta motu wathe wa maciokie ingi wethia ona ndukoneka naende masia kana mutuozu wathe wa mithenya 30 yeyoka kuna kwana kana menda tikone kula na twamino kona kula mutuozu oisioka obalona atwa ndenyaja mutu umunthe nene tukesie mwandu matakarwa yaje mutuozu kwona kanondo olosani na ino zela masia mutu ndokone kanondo olosa nimbene mamba kwase kana moti competent nondo zela mwaka masia ni mathe sia mutu mailete ko lakini karwa ndende wa serikali no nazi kadha karwa omundu otimo sakwe lakini nao chairman wa azimio ti Uhuru wa Kenyatta na tiwa mwene serikali na tiwa nazi kana niwe wa influence yene kenda matha karwa newe deputy president ndondo nengolika na kwanza tekalete obane na ena kwiye mondola ngona yoko ne wakibela cha deputy president ibindaye Kalonzo wa zende kweka interview nenge nyena tuine na sia no so yake ka interview ende ka interview but mondola wa qualify ya kutoka deputy president ya Stephen Kalonzo wa musio kanondo ne wa ina experience na ni trace ila mondo no you ne wa we are no ne ba ko la we experience okay they wa ko we all no we we not weka na so no nasie oro no wa influence ye koswa kwa madha karua maybe mena kelelo cho kila tetesi kwa
Martha Karua katika sako ni su ya serikali la ya Azimio nondo you know nazi serikali la ya twiki ya Azimio nondo chairman wa with the overall taingi chairman ona no make a decision ona that kwa hivyo na ndo alangi kwa ni kwanza kana Martha Karua inena aje kwa no lusani ni wailete kutria serikali ila yiwe kali lekebele lete hizi mtu ni atua miao ni kosa nikaenda withie azume na lusani mbe ni mambaki wambeni na matwa wa kotini na mtu ola mana atu yewazi lingi jana mtu ozute yete wenondo nyene no mandie muno na nene ndawa mwingangi no namba ya nondo ko yakwitu kwenza ambingi na no ndawa kethia no aterezi wandu mtu ozu no namba ye na namba ya we na holia ne wa ikidia biga igaweka dala lakini na ndikolia yawa ya so ya biga igaweka dala now nondo baibandwe ne kuoneka. So in short metwezu ndebo. Okay. Mheshimiwa Maanzo, nikaenda nisome motomani kwa umo sisi noende na kutuma motomani makukwesela ili tetu kenda mwitano na ambayo tumani mukuve vatendivi na kwesela Facebook ni Mutongwe TV na tuwe live ndeni wa Facebook, Mutongwe TV, YouTube, Mutongwe TV, Stock FM official tuwe live kuti otomani wa kuvau ete woni wakila tuende na onene atu Ndatîka desi ya Mûthya na indi maundu na maende na katika kampeni na otabia siethela muthanyani wa thandatu ono ukite wa matuku thandatu nundu zelo thela 48 hours to election day na election day ni wakeli wa matuku kenda mwai wa nana kwa ete woni waku ekolio page ya wani ERASTUS ketu kwanza mwa Facebook and all like na we follow. Mheshimiwa Maanzo, watu sia President Uhuru Kenyatta thitwe no humility kukwata mbau Mheshimiwa Raila Odinga na kumukonia maleve kila vonde wathi ivingwa milati ya maendeleo na mono kabina wana ivingwa milati ya maendeleo ngaliko sia Kisumu nithi tumono imukonia maleve hii kulo ni woni wailu president kumukonia maleve na ikulo ingini President Uhuru Kenyatta no withiwe kuiyumilia kumugwata mbau Raila kwende na kumwaisia kura kana kwende na kumuongelera ni haki ya President Uhuru Kenyatta kwetisia kula mundu lo kwenda lakini najua ki siasa baby nda sera ila kula ina kitao maisha kula muno kwa Central Kenya abiga bandu ambakuweka ta ambakuweka yu ni umilile pyo sia nundu no chama ni wazimio ni wetisia weta mundu Mheshimiwa Raila Odinga kula kwa baimwe ya omo batete kwetisia mundu lakini ambayo sio kama atina ba mutu oino kumuongelela utambiro sia kwa mutu oino ondo kumwetisia kula like umonde MAKUEN Mombasa no na muongelela kula no kuona ndana thi kumwetisia kula Central Kenya na menanzila sio sio nena na ndola me Central Kenya palani wa mutongo wa kisio kiu ta Kiimbai na ndiasa kwa kupikia bawi pala tu aende na muongelela kula kila muthenya niwona Raila wako na Mombasa undu andu me umuchange ya makewa moyo ayetisia Raila Odinga kula ona nimo me utamuka aenende lakini baba mtu ndine wa miongo 3 waminodho sia ndo announcement ila inekiwe kana unena kila kina tangasiwe kiucha metha miongo 3 ndiko kwatia ni chago na ndicho kanetekelane na Mheshimiwa KIMILU ando makomana tila timu sio tofauti ti lazima mokite chuma ki nengaliko sia Kalanzoni ninakomania na timu ya Mheshimiwa Renjina Ndambuki na wa UDA kuna munenga ndayasi yake nundu nusi mupangithite route nisipika abandu mukabetana na munenga ndayasi yake na kwa nenga ndayasi yako na afuasi maitu maine ukita kana makaumangana umunthi ni nosuni wa UDA umunthi ni MAKUEN ngaliko sia Kalawa timu wakwa nukomanie na timu wa Mheshimiwa Kisoi kwa hiyo akomanie abandu bandonyo peitwa mbize kukita tuungamie abandu bamwe nende kula ile sia kwa na nao ndokana na tia Kisoi atite ile sia kwa hiyo akomana ti lazima ndu mabonzane na hiyo abandu akikuwa social media matumete nondo Kisoi ni wa muungano MAANZO ni waje kibuda tosha kibuda ni mwenuke je kumwenuke
sasa wewe nene kuja kuvuda umundi mheshimiwa Kalonzo kinene yibo twine relationship yake na magaba na mokamba sasa maanzo no kwenu chikivuda ngo mwenu jano ndo niko mwena confidence nikiwa mwena confidence tena confidence nundo kicha mukamba nikivuda ke bwana fina gwendela wona ukamba na no ni uno na kibena kila wiki ya kwasia mailingi na hiyo ni wokia wiper twalikana keneza twamurethe twikangabana nakila naza wiper ndi bandu ya mutethi kuyu wiper yenda ukomana nake metho kwa metho na kitu bino kenini muno wamwenda itusomethia skulu ni watu wa second grade mwalimu wakwa ni watu wa second grade wa conflict of interest onola meone ni tikiliti ngabana kuungamana ni bandu babetukie pale taenda walete ambao kilewa maundu maku monda na ganda conflict of interest ndikaalike with baika ubithete ta senator baiba magavana maingi maine itio senate lakini amwe atatu ni manetisi na nundu yu audit laikwa ya county sionde Kenya ya 2019 kube makundi ma 2019 2020 2021 na hata 2022 magenda me audit na me senate kwa conflict of interest ke kaninye ni naye wendi ungama nundu naleta kulea kuungama kibila ke nundu akuna chakeli ni watu malize kindu kita number that principle you cannot be a judge of your own cause when you ndana uwe unekalele ndo nuwe unathukumitha cia ta serikali nuwe serikali ngabara ni mundu munene muno nwitwike kayunu kusoka ingi ukekwithi ungamia pe manza ba kindu kibithe ba na kwa kitumike u andu mama kuwene polisi kitu mwena confidence hivyo na plus nange kwa weza uma 1 ukasioka nursery kanoka uma secondary ukasioka primary kanoka uma university ukasioka secondary kisomo jali rendo kiemie kana ba kindu kite sasa kwa kwa ndana kengie ngabana kibutha kibwana na unga kibena chose lakini nyame wa moyo kibena kiita ndio kimeasia moyo kuti hitanisa tena mwalimu wakwa kivira kina moyo na nijeu andiasia kiuti kumaanisha andu makomana timu cia komana ndani cia komana timu ya UDA na kuyo na campaign une na uke timu cia komana igakwatia ka baba ndio wale no baenda ulikakaona ku kambuti mathikoni cheupe wewe timu wa Malile na timu wa Jessica wenda walanya mathiko kiuti kindu kisio na tenda kulia Kenya mondemenda na Mungu na kanda withi ndele tenda ndio kitana na mheshimiwa Kisoni ndio wa chama cha Wiper alright kuna point zungu da make ndo nikibukiwa na nenge tukwenda unene ya siasa Kimilu wesungia kule sine kule je mheshimiwa Manzo nikaenda nisome motumani na ndio sasa simu yini ngwaza simu ko graphics Joshua ikia namba cia simu vaukioni nikaenda gisethia ene ni makwata mwanya wako na simu umete mawoni mo kana ikulio kwa atongwe icio ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta president kumukambenia Raila ni kumwaisha kura ikana ni kumongelela kindu kila mundu athe kana mukenya waileta kwamba kwikulia nati yoniki Uhuru no campaign cia Raila ana leile kuweka akenya moyo ni makesa kuya mutongo yula wailite niki na icio kaingi oye kulia yoniki Uhuru utwa Raila Amolo Odinga kikuyuni ena kyamu kwete kwoko akamugilie kwoko akazi oni wa no support nondo akwethwa mbe ena gwia no kia nondo mbe ni waambie ku install fear kana kwekia ekoyo ugwia wethia ni meukia Raila Amolo Odinga nondo nitolikana de mauma na masietu ange mathugu kethe mweto longe moki longe ageto mondo wa satani no nasie Uhuru wa Kenyatta ila waungama azia kuza kwa Raila mwezi ya kula binge byo aminota mukoro azia kuza kwa nondo na agenya mapikie bandu ethia ti andu maulazimithwa mundu la mailete osakwa nimekwenda wethia mena Uhuru wa kwisa kuya ndongo yela mekona yailete na pena kindu kiende ku mitandao ni nacho neto bandu kuitweka kana Uhuru wa Kenyatta enda Raila Amolo alika banu ndo akwithwa and God forbid maybe not wanya kwithwa ate kwigwa nesa na mo tambai megala ndi mayona mundu ndamina miaka 5 na tamina miaka 5
no kwethwa tebo na no katiba iketikeletie munini wa Musumbi lakini kiuti no nasa tike nduge na kwa mitandao mitandao ni andara bandao peju kwa watu kitu cha mrembo sio akili yako ni akiliki kwa hiyo kitu jana ndio kitu Stephen Kalonzo tane wa deputy president okay so okay yuko kile kile so woro wa Kenyatta ni asia keka ni waekie Raila akeje ungamia hata mundu na yoka Raila Amolo Odinga ona William Samoei Ruto wethia ona we amoito tuho kwa William Samoei Ruto deputy president uru no nediwe ye lese gitumi na weza ile ayemukona nyemo nini wake na maondo molozani ayase kichundi cyo kitumi kina atumiwe hata mukwata mbao ila 10 yangu na 10 yake nyekila ndonyo wetanikana etha nikingeina kizikie ni choya ni chaile to kwatu hata gatwa kotini kikastakiwa chethi wa makoza gikobwa kana mali karikaviwa ni state ikozwa etha chojete mali ya serikali so wo wakwaze nikingeina tya na bandu muthenya wa mamukite mamutwaite kotini kiu no tande tota imusia kunena mugambia ndero cia mitandao itendekithie na ndiasia ni siasa na ila kwe siasa andu mabakangana mayukethia ni manena maundu mathoku yulo wa mundu longi no ithia utiwa kila ndonyo kolia ila twabiko ibinda uboya kula na uzioge the inu mangano siebo no anda ate andu makusera ukamea kini jo kwenda kwekia andu maku masakwa lakini waenda kwetia kula na zira mundu ngisangi or in politics it was publicity is publicity whether negative or positive asante la uheta mundu ni wa mwaka kwa ndio mweta na yeye kana mweta neza siasa aya na indi nenda kwambozia na mwene ndime asiata ile itatu kenda imwe itano naambia otumani mukuvi na indi ndeni wa Facebook Mutongwe TV twe live ndeni wa Facebook na gwa semba Facebook o yuno kitha twe live uti otumani wa kuva una wabika bo share to share we said anu atumia ando ingi mona otumani unaona kana onenanya ona ni matete kana no masange batete mithenya ina yoka nikando said anu twathi 11 na indi ndana mbosa mama otumani nenda kwamba kutavya museisi au mbithukisi onzia yisi ni kana wakeli umela etha we no yandikisira mokoni wa kula umela wakakone kula muthenya usi ni holiday by the way no kazika no kathi buyani kuyala tuketha buyani taitu tuketha buyani indi twakwata mwanya no nginyoni tukakone kula kuyala tutetha na off na tuketwetha ayu muthenya witu ni wambia no nginya tukwete maovo mausa kwani ondo maende na baba Mutongwe TV na Mutongwe FM ni tuyumbanite kwikethekana ni wakwata mauvo o ndeme okonia usakwani kumba muthenya usu wakona kula nginya kula ikatalo sia president twikethekana ni wakwata mauvondo faidite ku umila wakeli tukone kula na twakona kula twitha na muwo ni mwe kana kula ithi twakona etina tuketha twende yondo tunaende na hindi umundi twine nanyona nana watuko maana mutumieto ngalikosia ko ya SKM command center nongo meya kana ateti methana ka WhatsApp group ko methana ko bandu waza kuona KIMILU na MAANZO mayekanya ndeto ba nondo ya Azimio Kenya kwanza MSN ukasema tametha andu kuwe weke kiungone yaku wazi ndo naona MAANZO we ndo naona KIMILU naona UDA ndo naona Azimio aiwe kona kiu ndiwo komia ko utu yumelie tukone kula na twekethia muwo kana some motomani twambie na Facebook twambie na mundu unwetwa Movitilavai isitwa nesu ERASTUS wanga motula tinai KIMILU mbona nimukia ndongoni na muisa kwa maanje ndimenyu nzeveni ndi umelavando mukatu kona kivelengu sino amwelewa KIMILU na kwa ndina amwelewa nesa ono MBA Matthew Muli kele ERASTUS this time round kuna amani sana salimia wakili MAANZO he is my mentor in terms of law na umwambie nataka kumuona na akapeana namba yake ngone na mbezu ya mondo ba simu ya pata kumaba kwa mheshimiwa no kukonea simu no na wanengana namba yako MAKUEN wote slaughter tuesawa ngelese senator na MP KIMILU kulia MAANZO mbona Kalonzo aisie tia songo maundu make mathia itina wa Azimio ya beta kwani Azimio koje na mbungo cia esanduku yeu ya songo by the way nego twamukunde kude ya songo wa aisi kana songo na right yake yako thiva lokwenda indi no na asembie muno na kusemba kulika Kenya kwanza akene kindu kisio na aze aikithia songo unoti wo muthia wake ni wafikia na kwikata na
kuwekeria songo ni maundu magene moka sawa kuno nene angeweswe nondo no akuja ni deno spark twatuke kwake mangeli kedi atongo yasu no itavya KIMILU azimio ni kutongo sia serikali ukite haya woni wake tuke kwa mundu unwitwa Festus Munyawa asiai eka akamba tulilikanwe livondo masi chale mbia ngeli sisi ni tamanzo muno KIMILU ni wakwitumboni aya lakini kura ya kwani ya kivaso woni wake livondo kila mundu edha na right yake yoko ni olokwenda kangundo central te nenyu okay Festus Erastus ndamukete muno yu atongoi masonge ya makulyo oume osonge ya wa makulya belimu wa masonge ya makulyo neza humu kuneli zindo neza kwacha nisengiwa muno ni Kalonzo muhimu kulyo kamukuleko KIMILU na manzo mesawa Ruto the 5th okay give to Modhozi isisi ya kwaja na ni mawoni maene teketa muoni mheshimiwa Kalonzo ilenga makulyo maitu okay ninge tinywe judges twe judge ya Ruto ni mutongo imosio Raila is fighting the charge Pastor John na ni kwa Raila no na adeise kau yoloa makanisa kau na clip kana atembea kwa sindume cia mitandao twikasikia muno sindume ni cia edit wae kwa ni twaile kwitha twi metho ndiko ndaka ya Erastus school ya MAANZO kethwa musumbe ula wilika akethwa ewa kila mundu ni kiuru wanisie ndi na kusupport mundu umwe mheshimiwa MAANZO ekulesu no esongia baba the 5th vote blue motongo ipato mwani boys of Africa kiganjo twevamwe wa kelingetha mwingi ngukunia Wiper we from MCA to governor Wiper chama nikima atamu no akamba twikevuthie please Josephat Kelly uzwazi wake no kana asiaka kuniangale kwa nisu ya Wiper ni woni wake Janet Nduko Erastus tavya KIMILU serikali bawa azimio onake no watho serikali ni MAANZO tano fresh andike KIMILU watho jangale kwa nesi Ruto tosha Tuesday hii imekaza wa Kenya sana. Bei zote za kila kitu ni kupata potea. Even unga at 100 kwa remaining day to election and deadline ni Saturday. After that 200 per 2 kg wa Kenya wamerufuka, so Tuesday ni kupeleka mtu nyumbani na tena kwa ajili mwingine. Ndio. Nenge na muzumbi aketho umwe. Begethele senator aketho umwe, governor umwe, MCA umwe, MP umwe, women rep umwe. Ruto the 5th unaitwa Franklin Kilunja motumani bane maingi muno nye eka nikite utungia mutongo imuvea nundu wa kutwika TV number 1 East and Central Africa ngedese MAANZO na imotavya ni working pin ula ukite yumbani looking up to his politics Sila Junior muvyano muno nundu wa kututambwa na maondo anatukonete Ruto tosha atapita asubuhi Raila aende Bondo Express man mtishi Mûthya MAANZO ono yazema ije momi ole kimenye edio kaindo haya atomano namba yake bunungu mwegea mwegea atomano namba yake ndi mundu nwetwa eta wate kanone tabaza wedi ongeli omwetwa ole kimenye mheshimiwa asema kwekaneza okay anaenda somo motumani bakuvya 5 no sesimo ku kanini naende Joshua graphics mbikie namba sia simo bandi siene nenda namba sia simo ba save ine ndine mosa namba ino ane ma kona simo twane na imwe 7 na wa kona simo ile sia wa TV yaku ndengi makwete namba ya MAANZO mlemozo no sawa MAANZO ni kingpin lakini ve ngomba hikwetu mbao fei etwa fei mix okay Ruto tosha wa muthama MAANZO mutula na Raila ni maka atuma ngona kura Martin kuma mboni Martin yaje ni nyuma ka atuma ngona kura we mutula na Raila kule MAANZO mbona Ruto yase serikali veke ndo ikuvanga Sylvester Mutuku kila tuone ni atwambie nacho ngelese MAANZO no imwe kiucha senator akosa tasimu uswetwa masemweni Rob Omunyemba netele namba sia simu sikiwe kioni na mwenko na simu tuose simu 5 thika tumukwatite live ni filo babes na nienda kukania ando asu ma UDA maika na numangano nondo enendi nimewiye wokela ni kumea nimetikile kwinuka ni tene kwa umaike kwasia ati Raila ndamina mwami yake 5 ati no okay wasu ni Roba
omunyembe. Okay, haya. Ole kimenye. Mwane ngala na mbele yake ya simu na mwe kaita kiucha tuma na mwe simu. Ole kimenye peke yake. Nikudie. Erastus niko toza opinion poll. Va Mutongwe Ruto the 5th ko Mombasa Songo ni umaye chuthi. Charles Kaloka kuli. We, okay. And that was opinion poll wa kesebeni. Masa tukakwata no sawa lakini masa timanini. Asante sana kwa kusoma ujumbe wangu alafu mambo na kuchagua suti hiyo iliisha siku hizi tunataka leader from any party Denos Park. Asante. Mio the way waipatosha John Mwanzi Manza. Nende natozo mangamoto bandi maingi muno. Namba zia simu tibaki yoni kuna isimu. Bwana Erastus Kevia atumia su naimbia maanzo. Ninaye ko ninake ni Robert ninaikuwa Robert Peter alikuwa motito andi ndizi mwekani hata haya maanzo I salute you honorable mjinga mwerevu basi yetuomo mjinga mwerevu leje kayo toma namba kithemba kiko ndiko komwe maanzo aweta bengi weza ile lezo maanzo wetu ingawa bengi tuose simu tuwe measiara ngalikuwa ni asimu motumani ngwenda na kusoma ili tukende mwitano na motumani mukuvi na indi Facebook Mutongwe TV kanini nenga simu yambe niyo kenani sio kenesome YouTube nendo sisi YouTube ni omwe asiara tutambite kuendea hello Mutongwe hello ndio mwewe hello itwene nao Ndatîka kuma MAKUEN. Hello? Ndatîka. Kanini ndio mwewa ne mwewa kwa samu ndi sisi nani mo. Hello. Twinena na uyu. Oka. Ndatîka. Kadibo. Nume ni masabuna ni beta univa kunie MAANZO kula. Asante. Wewe nungetoka kuna kula MAKUEN. No tikitio ya nite. Hiyo yani yo ndiki yangu. Wazemba. Kula ya kudizo. Hello, number 2 tuwaze huko. Sara Kilonzo ni nacho ni live zone katika YouTube. Hello Mutongwe. Hello. Twinena nao. Uneno na Peter Nzioka karibu ba Mutongwe TV usapoti 2022. Karibu. Erastus. Yes. Uneno na Peter Nzioka kuma yata. Peter Nzioka. Kuma yata. Yuko ya ilo jambo kwanza kwa ngere muno kitonga MAANZO. Na kadaka. Na mimi kitu kwa wipe bigo bono alafu ni kula kia. Hello. Kwa hiyo pole. Haya. Tuwase wangi. Hello. Haya, wewe unajisikiza bwana. Kata huyo, lete mwingine. Idugizia nenge twekotela nondo amasa manini mambo maingi. Tuwase wagele. Na ningale kwa YouTube. Honorable MAANZO tutavyera ila atena uhuru no wasina na Ruto. Alfred Masai. Hello Mutongwe. Hello? Hello. Twinena nao. Hello. Yes. Mimi tunaona mwangu amua. Hello. Mutongwewa. Matindata. Nesa. Honorable MAANZO. Mambo. Salama, nesa muno. Yendo kunete nesa. Na eko kwa kuna Mr. Kilo there. Hello? Ene mugwewa. Mr. MAANZO, you're gonna win the battle of MAKUEN County. You're going to be the senator. The Hazime is going to win the battle. Yeah. Hello? Yeah. We are also talking with Elizabeth Wambua from Kivingoni. Hello? Okay. Mr. MAANZO. Yes, ma'am. We mean you. Ndio. Hello? Ene mugwewa. Inabinana wote jonga ndio na senator au wote kule yani andala mnopasera kwa ndio na senator. But he's not the governor. Kuna matako county. Ukime ya ndarasa tu. Number 2 MAANZO. We mean yes. Ni nguvu kwa kwanda yako ndio na Mr. Kilo. Okay. Hello? Hello?
Mukwewa. I'm an orphan. And as I'm talking to you, Miss Jakula, Davi Mbwana za mtoto na ile na kuwe mtu. Asante. Na nina bomi na nanzo. Mambo kidogo. Aya, okay. You atema kulio kana mawodi yulo kila twende nge waya siasa batele methenyaye na tetino maende na kuipa ase mwene ndi mayume mateto imwe ikuoneka tasia kukimana ende ni maundu ma oteti ateti makuya kana isu ni oteti maumala ko yake tani no nginyama kimembo the mbosu aya tuanze simu ya Keli ti ya Keli we ndoza simu ile elo mutongoi Hello. Tuenena nao Mwe ndata mwenena na kimeguma ba MAKUEN. Kimeutwati ndanesa. Karibu. Na pinda neza. Ngere jamaa ngo monona umwe ano baje bima na umwe atumonenge teteni na umwe tu moneteni ndenga bana. Na je ngwa ko ni neza. Okay. Kula eto monenga. Asante. Wena woni yonge kana ni we ania. Asante. Aya, tuose wa Mûthya. By the way, tuose wa Mûthya. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Tuenena nao. Nene na Dan Mugo kuma Kiambu. Kiambu mwa ziara. Tuwe Kiambu tuwezi Ruto. Na ukuya MAANZO. Kuma retu mae churi tu mae. Sawa. Okay. Aya no tuatunga vile simu zo hiyo ndo mume churi. Wazo umayewe na asongambe. Aze Kiambu mezi Ruto. Aya pape mundu ukwasi ati MAANZO should emphasize that campus should vote first before they go home, especially in the towns. Na inde niguo ketha wayandikithie kula ya ku town ilovi kona kula ku ndukanoge musie nikwitha kwi holiday nengo ga ko ne akula aya nenge ketha wayandikithie kwangerekanya masako kathike twi kone kwa mbogo na kula ya kutiwa nenge nendo yenuka aya masomo watu mani makuveni kenda tuthimbe KIMILU. I wish you the best pamoja na Ruto. Chad Johnson mbona 2017 NASA maasia Uhuru na Ruto ni ingi Uhuru kwa waseuvye Joseph Mutaba Ruto tosha atutambui rao tosha atutambui Ruto CC Alex Mutheni ino ngala kwa YouTube Mutonge TV Soko FM official na ndi ono ambia ate honorable MAANZO wina mwiki wakana Raila no asinde Ruto usa kwa nini we free na fair songea wiki angai we Ngato ambisi ba ngukulu kalani na mweke nenda kwasia kindu kila kitu na usumbe kithia William Samoei Ruto ni kula sia Central Kenya sifa sia Central Kenya opinion ni pose ona nyani watu wangu eti Central Kenya lakini ni si percentage kula sia Central Kenya Raila akadika 30-40% ni usumbe ka Kenya lakini ikashoka baba inatoa tena news tena Central Kenya na kunita 90 almost yana kwa William Ruto lakini kuma Martha Karua ka na nini na kamba momekala kuma kambia kwenda na upinduka ombolambola na kintu kimachanangia mundu kula ni minenele ndu nena andu me kwenda ukasha kula wona kana tawe na kiburi kana to kuma ndu kana to buthia ndu kana tawe ndo wemo nise musumbe alirende mundu asumbeka kila mundu walite kuiwe mwene taila president Kibaki wa musumbe kila mundu aiwe mwene umundu musale akasumbeka kila mundu aiwe mwene Kalonzo Musyoka akasumbeka Kenya onde kila mundu aiwe mwene lakini yu tetieto na ndwele mundu kwetwa Ruto na Raila na ele mundu maile na nimezana miaka mingi mendo kada Ruto ni mundu rough ni mundu wikaumbinge nize muzumi no wenda ukatha kila mundu no kwigwa mundu undembe nduka mundu undembe mesia kana na womu no ngone muzumbe ndenda kwenda na mundu na wongo kwa masisi asio ele meka wolo kevandu Raila ka wolo kevandu ngone Ruto ka wolo kevandu ngone ko kula wesa manda matokeo macho siakuno itengu na yu ndia mwanu ulo no usumbeka lakini determinant ndio usumbe wa Kenya la ugete ni Central Kenya lakini pepe ando na gwa maasia
tenda mtongo yitu yuko ni chama mundu ekwenda uko ni chama na ya chama ti independent kono serikali sema kwa chama uitikile kanole njoko na kwenda Kenya Kwanza na kwenda azimio na wasisi azimio jina ODM chama kyake to ila miaka mingi kikulumu muno jina Wiper chama kikalete muno jina na Kenya na Jubilee lakini wasianga liko nengi na ya Kenya Kwanza nipo kuona Musalia ndio ile chama chake Ford Kenya mainendi so chama cho Ruto no akite chama chake muno akite niki ndo serikali kasabu na chama na wetu kile kanole ndio hila Odinga akatuka Musumbe na yendo atena ma MP meani yema chama chake agenu kwa kwacha William Samoei Ruto. Alright, mheshimiwa Kimilu ndine watu wana huda makulio indi ketabe kidwendo react ulo wake ndi kwatanisha ne kulia like umundi tuambie kana DPA lembetani okamba na abikuya Mombasa kiwanzani cha tunonoka na ndi kwa masani mao kwa chani ve na tashwishi kana no siyo kulikandini wa kiwanza kiu na nikwidi tunangewasi ya modembozo nulikana kesi ya Nyayo Stadium yulo wa kiwanza yu kule yoka inyo Kenya Kwanza nimukuona serikali ta kumudhinia kwanza makanele ngenondo kethano kiwanza cha tunonoka nikwati azimio monde mayenga le konezu menga le kwengi nangale kwesu ya tunonoka ndiko kana beke ndokipo kuona serikali ni kumudhinia ngawino ya yuanza sia kweke mikutano tukitwa mina campaign no nasi sainge serikali ne okauke thia ne abinya opposition ala mekalele ibela nondo no ligana ibinda imwe ngavana ilobi ona ndo ngavana inobi songo Raila Amolo Odinga anaenda kwa mkutano wa Jakaranda songo na watumie maloli mayeta siwenji kiwanzane nikaenda withie maino kwa kunya mkutano wangu lakini mbona na Yesu ethane sign and defeat kwetha no sense yebana kiothina inondo toilet either na fair playing ground ukethia kila mundu no ane wa ibindo ro ni thiendi weta ukethia etha ni Kenya Kwanza na ni ambuku bandu etha ni Nyayo Stadium kani bandu tatunonoka ni ane wa ibinda yo moko methosia nao ibindo yingi azimio mayoka na mo mayethosia kono nazi ni mate nila kana mu andola mekalele ivela ni matonya kwetha mayona tabena binyongi mena gwo mwingi na maendo soya opposition mayoka kwekia function sio ba nao jasia saila wasia o competitor wako kana wale omonenga manya wako na mugwira na bandu kwetha wa mwaka ke siasa no kwara kilo geta Simba the votes nondo ando ni mona mundu wa inyamagwa na mona inyamagwa ohethia ni mona mailito mukuni agula kwa kamba kwera ko bangulwa metho no ndo akhwa no thete so kila ndo weta matondo nambie na kwasia na isi no seo idio ndeto manya ni vela to manda na mutongo ino anya kuiwenga hii na kwanza yuaenda na tana ko kwitumbone ala meche ivela ya meheko na idho imeaje mabetie lakini na kwa nienda kanena na enende ngamea ni mama kwete yandikizia wandikano ndo akodwa baba kwete yandikizia wandikano no mama kamwa wala wetu kama mjumbe wa Mboni au wanga yesi wala wetu kama MP wa Mboni so sai la mundo ya kuna kidhui no ronyaitha oyona to press your competitor lakini nyeyu kulingana na woni wako either ne kumwaka na tikindukieni nekindukithi wako ni to expect ya serikali wethie ndi kwenda kunenga Kenya Kwanza mwanya tonoka pe na mathina maingi muno kwacha actually ona deputy president yaiba kubyo kanza wa mkutano wazo atonoka inono kwenanzeka kana ni wa cancel mkutano wazo yaiba kubyo kanza nondo ona walidia pa kwa kikema yabike saa 3:30 ende aumie ilobi saa 5 nondo akwithwa mende na kunena ni sia yolwa nzegeju sio tuka kana bya moge tolo kwe nundu na helicopter yenda na nundu moge tolo afujo no ne watai ya good ya nawe vilezi nenda omoleza kana no ni helicopter ziyepeta ni kare ni umundi endea asante iko kiuni kibange lakini makezi mwa kwa mtu kichama nika nondo netuze Ruto ni deputy president wa Kenya ono monde kwa intelligence yake ndio bena andu maana yes me opo maomonenga information now of course
mayoswa ukethia ni mayuanga likwendo engi ukethia me obida kwa hiyo lazima we loyal to your master lazima wethia ni me omwalesio kila kiende na kila kibangito so ni kulia serikali inenge Kenya kwanza ibinda ite ondo mamekwita na mwene ndini wokamwa ula urasa kibela cha usumbi wa ndeno yito ya Kenya na alilia mono niona chelekele ba kwa Ruto nondo alilia ngalekwenda nge azimio pena motongo iwo muno mbeno no kuna makanisa ndekwenda kuiwe makanisa bandu maiweto nondo ona muka wa Raila netolika na Nyeri aya makanisa ala marabike jando jana mawaza we kibela makabinga na muno akamba ingi kano akenya ingi ni wese nando ma akristo mendete muno kwenda makanisa ne kuboya so kiundi kindu kimwe kiutuma mbe mamba kwase kula mbingi wono byo tokamba akamba ni mama nyeka nando ani mekwase makabinga makanisa ala marabike jando jana na wale makanisa maingi kwa ukito kamba na maidhana ndo jana wenda ukethia members ya kanisa nota 500 kuno kwase hata makanisa makabinga na yose twena uru wao dhaida yes kikatiba tunangeta oro wao dhaida na mheshimiwa Kimilu ni kana aida ni wa withdraw that statement na ile kila wa maanisha anyway tukalikepo muno mheshimiwa Maanzo tuofunde ni wa ikuliazi ne kulicha mheshimiwa Kimilu yolo wa kuthini kwa opponents watu wazi ya Kenya kwanza nimedhito muno ngewaya iwanza sia kweke ya mikutano maitwa jachanya yo tononoka niki kitu wabona ileta katika code lazima tunaweza hiyo mayoko ni wagi hata katika code katika na NASA paina the nosi na nokendo kesha kawaida lakini wenda usinda keu wenda ukambuku tene ukaivia tene ukathia ni wambuke yetene ndo wa makweko ningi siasa ni siasa nwange maanda makambuku na maiyevia na no mense pengine makeke maika kama mkutano suosu no tulata siasa si tulata twinge lakini ndiko napenda haja ya kuthenya mundu andani wiziki winandu na nimakuati payaja ya kuthenya mundu longe wathenya mundu kitaendo te mwaka kwa hiyo ndiko na kinda kindu kisio cha kweka na ibinda imwa alameza igeta yo katika opposition na twa methenia muno mathena maingi muno opposition na kama mheshimiwa Ruto no ende vitu president wa Kenya na serikali ikala na msala wa serikali na ndumake kundi kwa nondo waleta uthini kia bau no kindu ndumake waleta ndo mambu ke yetene na kutukwa kumbania ni kwinge ndawe nando nimekuka palo hiyo na watu kikane wasiwa kunya ndo kosa kiuta kalata kasi siasa na takalata kateka sio uko ando mateka sio kidogo mheshimiwa uona ve kindu kile na azimio muno Peter Kenneth na andwange maazimio kana Kenya kwanza tamo manda sympathy vote nuko na kio kiuno kike nondo na kutabia siasa ni sia tulata ando no mama ndo sympathy vote na lakini kindu lake bata na tongo imaile taumanya uyo kona siendo kana ibine yando kana itumia social media nai kana kunene alangi nai kayendo asia hisi na ngaini we judge ula munene ko uno usho ukekandwangi undu wewa utekwa na ni kwatia bala yukura ni thenge kindu kila kina batapyo ni mundu umeka kunekula na ERASTUS be kindu kina tangazo ni IBC yulu akula ni wale to sisia tene either simone kana kasise kituoni chako na sita yako hivyo yu akeli ukaona mundu wathi uko nakula bandu thia kundu kungi ndena saasi ya wiku nileza uko nakula hizo kindu kingi na IBC maitangaza ni kana andolama kuna awe ya muito tawako wa kwatangana na simiti nuto nao tuma cha kito kitaoneka katika kala sensa kimskit na either pia vile ndo lama mpaka mauta na wepa kama mauta suosu na kailea kuoneka kwa hu no practice yo mwanzo with the nania kana wilea kuoneka katika kiti Yesu na kitu cha ando kitu mama kuna kula wale tenda wezi kibandi chako balaki yes tafadhali kala wezi ndo mundu wa mukamu suosu amande chai aende kuyage tuone adhiewe wapi kitambulisho na aonde kadi la ya kula ndi ya lati kutivi la wendo anela kadi ya kula na kibande lakini akuningi makula makuna na kibande choka
kwa umba thaki bandi cha kupalaki na endani wa usuitie kingi kana chai tena usuitie kingi uthiusise yu batonyeka withe niwenda na kibandi chako nundu tena kibandi nutona kwana ngama sama ingi no muthe tunakula mbingi ika une kuni yonge ngotaba chake change ya kusakwa mundu lote no sekula hisi ukakonwa na 50+1 2013 Jubilee ya sindete nakula ngidi nyanya sioka million yani 50+1 oh yes katika 50+1 ugetha ikula hisi ngili nyanya ika ukula zende kita usioka oh yes yeye ngapo ila ya presidential huyo presidential isinda na 50+1 nicho unakula imbo every kula matters unakula imbo unakula yana kila kura ye muhimu na hiyo sisi ndo policy na ile Raila ndio vicha 50+1 William Ruto deputy president ndio vicha 50+1 yuko niwe ndikulia ndo mambo umekuwa wingi makuna kula kwa wingi pio okay na ganda with ando nibenda bekilea una wasinda no alright ndo hizi angwata ne mukwata ne nizo zieta na wabauko ndio ya Kenya mali ta manya na kamba kwa wabweta tukatata leo kuna kula kuna tene na ganda we nukyo tene yiza utala nundu yukundu tanakuru na kwe kala kamba ingi maito muno kwendo kwi hotspot kana kundu kuma kwendo ithoko na Mombasa kwa hiyo no kwenda kwenu kagetwi ambao tia wako nakula Mombasa na ndo tenu kana kala nakuru kana kula kungi tafadhali nukenuka tene ule kuna kula na tuikwate kwetha ithoko this time round muno to boye to no kukenda na ithoko yes na ciana ikakwendu toni ikikwa ndo mokitie kanandu na ibinda ya ithoko no kwenda akwe kuthuguna na izo mundale ayu ya ERASTUS igi kitani wana kutaoni nandu makunitwa isasi kana makunitwa tiangasi utume yako haya mheshimiwa Kimilu ndinene o maondo ala makitikie muno ala muno monde president Uhuru Kenyatta notambuke MAKUEN kuvingwa mulati wa AENI Kenya Agri Hub no ni factory ya maondo ma vegetables oil na niwe ambe kaunti ya MAKUEN na isunongereka nyongonengane na thi Mombasa kuvingwa milati mbingange na you like for the past 4 days president yetu aithiuka Kenya avingwete milati ende ya Kenya imekaba yoko ule niki president Uhuru Kenyatta kuvingwa milati ndatikania mwe matele mitenyena tamu kedele ni asio na kwa kwitu mbone mheshimiwa lawe kalele kebela yune ndio ke either aithiuka avingwete milati yesu nenze maya uligania ndo kana no natho kumi but you kelate tonya utavyo ando mono kwanza mono ta kalima mbone onakokaza ko ilasi sile hapa onakokaza ko mbasa le leo nenga ndo abo zo pesa za serikali na no nginya itume itho kumeweola wailete ni tha muno inzia ya kweyaka ta wewe kalele kebela yelo kwetia kula ingi lakini neno ya Uhuru ni kula no manda kula matena stronghold nikenda bika ko withe ni wone thiandu kana andu ma pa kwenyu maine ula serikali ni hapa ni tunamwaki yeke lakini ndiasia akamba tunabinyeiwe muno ndo alilia zela kwa thiwe na handshake ni to expect ya withe kwa handshake kizuma maitali kelwa trend wala itu na totali kelwa ngala nondo de toni zelo mbingi za bingwa kizuma otona kwa bingwa port kizuma tuona malelo mege wala mi maingel anako kwito kamba kwa izi ndo bige za ko ngo tembo su kwa wethe yani toni ntwabinyewa na ndiasia mheshimiwa MAANZO nizo no hatikela na kwa nye kega aba kwa nengo dweju mukamba tete na watinga myaka 10 na nye na kwa yena rasia kibela ilo 2017 na ndiye kibela ilo bitu akila zetu anda Uhuru Park yutuendete twe NASA ndo akutho nengi twa kwata nende cia mambingi kwe Ford Kenya kwe ukethia yonde nitaasenjwa ya tuika ODM affair yala na suna cia wethia ODM nera ile ndeze muno kethia andu ma ODM no mendo ne wa mwanya ni kenda withia ni makethia andu na nona kindu kiu kikithuku muno bio kwanza na chambe withia wa mwingi na poliati nisi tunakwata na withie kila mundu kuwa ana nitwe no longi but woka wethia pena mwana wa ndani na pena mwana wa muongoni
Owe ya beno baluku wa mwingi nondo tona utabise na kuije nene kalamu nondi waziliana na Mweke na Kendero nondo nera zekebela cha member of National Assembly sorry member of County Assembly na ndiye chekebela cha member of County Assembly South B ela neo Nairobi South toka together twena thina nondo mundu wa ODM kula cia mundu wa ODM wa Wiper na wa Ford Kenya na wachama cia bulanwa cia ikimeta mundu wa Jubilee na Ndabu na wethia nundu wa kwithiwa ODM no na cia jitha jendete muno nundu walija tayune tunatu pe bindala twegalite bane twaicie Wiper ni nengi wakivela cha Mbakasi na nengi wakivela cha Mbakasi cha maathe kichoka lakini nekalangite no nambana nene muno byo ya sumra ye kiwa ba GM General Motors yunji kana kibela jua iba no nengetwe kana kwa kiwata nondo kielelo ntachai make zoning whether ibela ne siano tiasa ni medhi meje ndete muno pio ugethe ni mola wana andu alangi na tia ni kwaze kana waiba iyo kana yo walawa siama ile ingi nila twa kuna function ODM yo kai ka kuno kethia netami na ngasio ya tuwa hiyo ka kwa imeendete muno na no nazi tia no makwati ya niamo zila tu form coalition kwani wonga maana chama kipo naonga mete ya Wiper ni ndio bila Wiper hala bila watu wa Wiper tu wa Wiper lo kalonzo ndete mbona jo ndete kilo mukima ndabu kimanye ni there kwa actually ndete no munde no ngone azibo actually kala ya zambia mashima kilo na kala South B no na kampeni sia evindani hizo na mutani usi no na mondo simweko na oyeteke bela ilobi mheshimiwa Maanzo tovu Ndatîka ya moja kubingwa miladi imani yona naziajo mbeni wa siasa kana mboka no yitheo ya MP na kwasia CDF na ndo MAKUEN ni mesi ndo nithukuma CDF ni mbesa sigeto katika constitution 2.5% na sikarela wambe ni nzama cia CDF inyubeto ni NND na PMC kwa baraba uthukuma nano mpaka na public participation kwa unyata mjumbe ndia atindi ya niya muno ona CDF nundu mjumbe wa ileta kusisia wethe ni athukumaneza kana oversight we patron lakini be andu alama ileta enda we ni chairman wa CDF na muthukumi wa CDF na mwandika ni serikali na mbesa hizi sila kwa district accountant kwa college account hawa kwa hiyo wathi bingwa miradi ibindani yona nutotha kwikiwa election petition kwa MP kwa hiyo ni wa chairman wa CDF na niwe wailete ukona sindu isu na yu kubingwa miradi no siasa nutotha kwikiwa kesi bau kwa unasie kwa MP kana kwa governor kubingwa miradi ibindani kana kutumia mitoka ya serikali unaoni MP unambrandite mitoka wa CDF akathije kula nago ujua leta inga utebo kana thuku ma serikali ndo aleta utumia kono president Uhuru Kenyatta no muradi wa bingwa wote wikitwe ni serikali ya Italy na andwa maentie muradi ni mandhito masukumite muno na makatigwa kaingi na kana withia muradi one wa bingwa ukathia amba ikitana ndo abanda amba ikimono MAKUEN lakini ndi siona kwa wingi kuika banda wana itewa na yili wa yali chwala mautamasho pauna si kana serikali ya Italy ndine kindu chukio utangazo takwacha ki confirmed news president ndeto ko ni chwando ingi mateo na atakithe wana kinundu nchethe wana we kaneza eslabu amana muradi su abingwa na athio bingwa miradi ingi uno nasie sino campaign kwake na ndicho kandiaza president Uhuru Kenyatta ta mundu be kulo ni kulitu ngumo batara isi yake ayitisia mundu muna kura kilungu cha miongo 3 na nyanya kinenganite rights binge sia mundu sia binafsi sia kisiasa ni choto no kitiye songo muno kotine na nange binda ingi na nyina ile tenda na campaign MAKUEN sio senate nundu wa kilungu chuni cho kinatumia songo abitukwangiza eza onengo mathangu makuunga lakini macho kama abindwa ni Supreme Court kwanza na nicho Mheshimiwa Kalonzo yenga ya songo asa nizo songo tondwa nai Wiper ona balanu nuambio UDA ni dada UDA Kenya kwanza kidogo mheshimiwa kwa kutila Mheshimiwa Kalonzo atuye kana songo
ndana resign kuma Wiper itangi kwa resign yu wewe ukamusisha katika mitandao kana internet ni member wa Wiper na tondo mheshimiwa Kalonzo nunangulite nina mawakili yangi ma Wiper mawakili mobisi wako tuatie haki yake nginya East African Court of Justice United no ndio thukuma na mheshimiwa Ruto ndiye kana na ekwani kwa twathi mindone twathi kula siadala ikwani la yuka Arusha ngathi Arusha ngatete songo mana wa Mukamba kula hisi ukana hivi tukena no baga tuende kwekala na haki yake nundu aungametwe maisha make monde ndaka ungama kipila ona kiba na ndatuwa minister ndaungamia kindu chonzo cha serikali ona committee pe napata ukethia nitwa mutetea Ndatîka ya mwisho tamwana wa Mukamba na jini choto na kwete na tuya ambaye tekela Mukamba na wano wewe mheshimiwa KIMILU no ndo na mheshimiwa Kalonzo na no manena na no message andu mande tekala nyanda yesu tofauti yo nini sia kisiasa ya ile tatu mamukona na ngumi kana mumangana kana mumena alright ndo kula siuka na zibeta ndo bayende yakwe kana na ndaya ni hata tuende na 10 mheshimiwa KIMILU na mheshimiwa MAANZO bebe kindu SK mwethi wa kinene anondo nena namba ya Mukamba actually na ndo ingine message yise na makavike na kwethukiza nthini wa tumeme tware bebe kindu ki cha minister munene kana munene wa ma minister ni withi wa kinene muno na abikiana kwase kana mbai ya Mukamba amino kikwata kiu mbai ya Mukamba ikethi wa yisawa na maundu onthe maketha mesa KIMILU watito sisia mwanyosu wathitwe mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka ndongo ya Wiper wa chief minister wona ni woka tumwa mathina na maundu maingi Mukamba no wathitwe musale mono tene ayi lemba te Okamba no woka tumwa ilemba te Okamba mathina amutwitha na mo mavikia na kuoleka ngone kama itha lapyo ekana sembe katika constitution ile monde ndena position hiyo ya prime minister neta na position hiyo ya prime minister not unless chief minister chief prime minister chief minister kamatiani yes chief cabinet secretary wetu mwanyoso yani monene wa mamini sekindu cha madembo chief minister monene ni asena wote akamba in a way naoni muno ethiwa mundu wa wendi museo wa kwenda muno nondo kila ndo anya kutabionekana jila wethiwa wina kibila ta kiu kila wailite kweka nitweze kana Mukamba no wise mundu ile yake ya makaa kwake ino ndo akwethiwa nitwonete ngelekani muno na Raila Amolo Odinga jila wakwata ka avenue muno ni wenda ukethia ni wekia andu ala make pau muno no sio ukethia Kalonzo ni watethia kamba nondo tawalilia 2017 pekivila Wiper ya nengiwe cha nomination cha member of parliament na pia ndio zo mundu anako Rift Valley na mundu zo Rift Valley la waligile bunge na miezi ndeke ndo ndemo nyomo wane na akatetea Wiper hata kidogo yupa uzune no baluko mwana kutueka ni wenda with Stephen Kalonzo Musyoka ni wa create la finger ya national kana Wiper kwa national lakini Wiper yone chama cha ina opportunity ya kuyana monobio na kina opportunity ya kuyana mono ni okay abika ndo ethia ni tayari ikarinje no pate nondo you alilia tazila na teze kibela cha member of county assembly South B mono ni mekiye effort mbingi sio ko kambani molo kana ko ilobi kwena ndo maungamete mailite ila mokie makeke ya effort kuni kenda makamba ono ni la national chao national isicha tumwa thama Wiper ningi uko na bandu ndo yani yabo ndo ndaho mando bandu aloto nya ku yani yabo ndo baliga Wiper ya tene yuo Mûthya Wiper ni endete ithete kidogo ndo be binda Wiper yoza ibela sio ndo wethi awa kwa ticket ya Wiper we sure kiune kibela ondo mondo wa Rift Valley ola we na UDA ona apetie nomination aingi mawaju bezi izuni bela metele to kwa bishwa so no sio mono Kalonzo Stephen Kalonzo wa Musyoka anewa kibela kicha o chief minister of which to issue kana kanewa nondo ne manambio kama na mukonethia we ona muthugu mono amba umwe ake interview makazioka yengi akauma
haumaithi ojo abuga yoga alike ahise wene muyani ya mondo asindena dinamu tikibela we shua kana kikakwari kana nondo kekana atwe kithi deputy president twetha tuyonga batho yazia Raila Amolo Odinga abita netweze Kalonzo akatwe kan deputy president na ndiye promises sia siasa mono sia positions saa ingine si dhana ondoa interest fulani azimio nene kwenda with neo za ibela sio kamba na nikenda with kana neo za kulo kamba nikenda with neo za kulo kamba no nginyama okenda kindu cha kuone dia mukamba kana makama ndia Kalonzo we esilikali kuona kile mama ndia Kalonzo we esilikali ni sio tu wa chief minister monono nazi igera ino tevyo mono kwa family yake lakini tia mukamba haya that point ndio atikala nake mbe unaona tuka chief minister wamba nomba kawamba utwika cabinet secretary yes kwa endo azimio ndi kwenda na MP meani imhanizia pa imundu nomwe wa azimio utwika cabinet secretary ndu kula sia kuno parliament ikakuno bingi kwangaliko kwa kindu chambe na genda pesa indwa na chief minister nomba ka ayumbe with azimio na ayumbe aingi kwa ayumbe ma UDA kwa azimio ya makwata ayumbe ingi kwa UDA akana Kenya kwanza ukethia ibela isitona kenda sia haya bau okay kwa uwa mbao twika cabinet secretary wa kindu kena tamatiani ubitu kuthitwa ni mbunge na kenda uke kutwika chief minister kwisela executive order yes ya president okay desuni ya bitu kuthiwa ni court ya tuka executive order ya president no yendo bola kine CAS ya tukikiendia ati ya katiba CAS no bakawambe uiveti parliament CAS dinavyo na watu kajuke bila katika katiba kondo wao kibila kiuki koneka ni utathia mukamba we chief minister niwe wendwa ungamie ma minister na kondo maundu mondala mekika serikali ni makesela kwake okay mheshimiwa kanyo ngudanga ila tuna negotiate serikali kindu jua tunachenda nye na mheshimiwa Mutula Kalonzo na Kiyo senator Kiyo tienda kindu nda Kalonzo atwike deputy president lakini nondo uno wabetie na bana ikawo mwingi muno jute isho kaku ikira kibono kukulia akamba makuni kula azimio na maingi ba mbunge ingi maazimio na kenda kiuke koneka okay ndora ile wabaluka tukitiye ngapo tu abone kena tu wale noni ya mheshimiwa Ruto idhiuka ku ilo nayo bama sakwana sia nje toza serikali no tukenda mheshimiwa Kalonzo kitu mimi nimesekana cha Kalonzo kikenda na mbunge nundu ba ya utena mbunge meanu Rusora ni serikali. SKM nosonge ya kulia ninye mukulia kwanza. Sio lakini mukulia lakini na ndata kwenda mukulia mukulia mpaka so mbia kwani kwa hiyo Ruto lakini tozo na light note lakini hizi ni kwithwa MAANZO ni kwitha ena principles zio kwena na kondo songe we no kwiyeke ni mundu wena ni mulongalu indi tuwa kwa yulo chief minister na baadhi mbeta ni tuwa kamba yulo wa magavana metu mokamba Charity Ngilu wa Kitui mheshimiwa na indi mheshimiwa Kivutha Kibwana wa Makueni asina wameazimiwa kwa mheshimiwa Mutwana Kenya kwanza as for now kampeni ya Ruto ikulu ya mheshimiwa SKM na una na magavana no kethiwa katwika chief minister yesu na kwangerekanyo Charity Ngilu no ne yue au Megitui ambate ilovi pena possibility no to na nengwa mwana tawa CS twase kwangerekanyo like CS wa health na ke mheshimiwa SKM newe we bayo lo chief minister no wezundu bebe banethe to maikolonga no kuona kweli maka kwatianya na mokamba itereke abo kana ela difference sio ikaenda yo na nginya na ela azimia kazi ya serikali mheshimiwa Kalonzo timundu wobe ya maundu na actualize wenda no tho namo aise ndio no na mundu yote nundu ndakea muzo nuzinewe no mukambala wa atwika vice president kana agenda na kibila kinene kwa katika tongo ino wewe yulu na wewe ambunge ingi na MCA maingi kwa ndipwe kwaje kana akabine ya mheshimiwa Ngilu kutoka bau tino lawe boju nuko na mheshimiwa Ngilu nake nuandeta kwetisia yani no mwala maaminiano mpaka waipeka minwa kwa hiyo etisia Senator Musila kibila
na wewe ni wabwa malombe kwa uno twaise ka ukitwi na ke governor kibwana no kausu wake na Kalonzo lwa athela wobo kunu ngona kura cia athelo kindu tuboye temuno atongo imakamba ni maileta ukomanwa na suggestion yakwa kana woni wakwa ni makomanwe wasisete na Bishop Ndambuki wa MBC ni mutongo wa kanisa tena Martin Kivuva Musonde mutongo imunene muno wa kanisa wa Catholic Mukamba wasisia presiding bishop wa AIC Kenya yonde Abraham ni Mukamba wasisia Redeemed Gospel Bishop Kitonga ni Mukamba na Pastor Line andwa mari takuka makekalia kamba na ganda yukethia ithiasiana nini tuinaendeza kauzu watu wao webina yange ina mulu mutisia na ganda yumbaya Mukamba yonde inena na wasiomwe no bagandu makanenga ndaya kunya woni wako ni mailite ukwatanwa ganda withio na ndo mheshimiwa Kalonzo akatwika chief minister na mheshimiwa Charity Ngilu ni waziri pau kana mheshimiwa Kibwana na matuwe akau withia kauzuma ina twangina cabinet ndo matwa kaungina cabinet ni Mukamba takona nese lakini tena negotiate kilomita gili 15 cia lami ilembetani yokamba kwa uni kwatia kindu kika na kikatonyera nengi unewa mheshimiwa Ruto ayange waya leluokie mali okiatha na 2013 azo kaino kama tiliko atha na 2017 ndatu mina ino kakalamba na no watha na ingi ndia ona mena seriousness yurwa kwikia lelo zino ni ngo mbinge na tunathi na simu na kwa serikali kila kinekikia ola ndo nekiwa design ibindane la nepata muyumbe nundo na wasolwa na we kwa budget na umayu kwa kera watu wa kwa Kenya we class kiyulu na nicho wailete kwa priority katika budget ya Kenya ani kwatia kiu anu bantu nyiba na tukwatiania na chondo no tunaumie tunafika mbi kwa wailete wisi yes na inde masaha meto imaendete muno mheshimiwa Kimilu mheshimiwa MAANZO nenda tumine kilungu cha umonde na tutaminite nenda namba soma motumani kwa metuki na ndio za simu itatu sioka ku namba ya simu ikiwa vauno za simu itatu tuminite ne somete motumani atongwe manende neto cia muthia Ndatîka cia muthia by the way nengi utondo wona vau tuandikite Ndatîka cia muthia batile mirenya ina iyoka nikatwese leto athio kuna kula motumani kwa metuki tuambie na YouTube ni ndine na soma muno ndiko ine masoma ange Motongwe TV Soko FM official na tele simu cienyu namba ya simu ikiwa vukio ni kanini Samuel Gitundu yasia ni kwa Murang'a Ruto atashinda asubuhi Uhuru anamaliza Raila Boni Mukamba Kimilu akasioka angi akasiati pamboni tuyaseno Kimilu na indi na ke mondo Windros Hospital mwendo yase Kimilu kila kiwa all the best waja Tiza kana bena time so explain. Kwa metuki. Pe mutumia mawa MCA wa Mboni ward. Weta wa Mûthya wa kwati accident ba kilala na kimwana chake makwa. Na ni twaendie mathikoni azu na ila twaendie mathikoni azu mheshimiwa lawe kali lekebela cha Mboni. Oka wethia ni wendo ndila. Nondo ni wese ni wapa u na nini na wendi wa kutuweka member of parliament wa Mboni yai 2019 2020 pawe yambia na yu ila noni la noni no handila wadia ni kalita na kalembe na mheshimiwa Kisoi na yu no kila ambia we Kimilu kaa chini ya utaongea na imagine netwe mundu ne kalende no na bana na ungama na yuwa tiwa wethi yando ne maiti ajera Kimilu anene mazi Kimilu anene kalembe anene lakini anene amuyando kage Kimilu ukabaluka kaunenga amwanyo kanena na andu mazi ekokia Kimilu neziro ya kumbabeba baba asante ino ne yire yetu mwa mono ground Kimilu kila kiwa nziwe amwana wa mwana toke wao ndongi wonuzi wakaesa Ruto tosha I don't think if Raila can win but if Kalonzo was the
the one who was supported, he can win. Yes. I love Maanzo. Elijah Muthungi. Mwangangi Mativo. Azimio tosha prezo. Namba sia Azimio tiswo naenda simu itatu. Kanini simu sia alikanda vyetu wase. Honorable Maanzo tutavyeni kimozumbi uko struggle mono kwa ni deep state no ye na mayo. We, Alfred Masai. Ruto will win. Solomon Mutembe. Boni Mukamba tibe Maanzo tuikwe na ngewaya suti. Mimi naona Wajakoya ata cost runoff, but Ruto hawezi kuwa rais wa Kenya. Hii nayo niko sure nayo. Sarah Kilonzo. Ai. Okay. Wa Mûthya. Na sasa moto mine. Bosco kuma the river twese UDA ukamba. Aya, twaze simuyu. Wambe no. Na hii simu itatu metoke tu mine tena ndo tuena masaa. Sama ito imadi. Hello Mutongoi. Hello. Ndeko. Hello. Tuenena nao. Yes, tuenena na ongela wasia. Ongela wasia tukwewe. Aya, tuweka nenoso, ndakweweka Nengi ongi. Take it. Hello Mutongoi. Hello. Kwa wali ya. Tuenena nao. Tuenena nao. Nena friend Molongo. Hello. Yes, endea. Frederick Mololong, karibu. Ngubwa. Mangwa kwa ngokia. Akuku abana mubango mwa tabanga bomba kuwani ali kwajula. Aya. No kuota byake uto emina. Asante. Katwaze onge. Hello. Ino wasa ile. Nyaiti itatu. Na wasa ile tumine. Arusha tumwethukise sana usilimotei. Asante sana. Wasalimie sana watu wa Tanzania. Hello Mutongoi. Tuinena nao. Mutambuki. Nene ba mutambuki. Mutambuki. Waita ngewa. Nene ndo ke jamani ndo. Na gedaka. Hello? Ni wagedeka. Nendo ke jamani ndo. Nangucho ka newe rumba ni jimono to kuna gula. Kila kina de nai. Kila kina de na mono pio. Ni meno kile. Bado wangi hondo kweno katuma kuneku. Kanimea ni mwisho. Aya. We. Chumi wako ngie. Ni Mûthya twase wa Mûthya kanini. Kuwa tombo iketha be muronyo gwika muka support ene nte makenuka. Wotonyo wenyu nengera ti lazima. Lakini hela no mu support na ku muzeisha mwithukishe mukamba wa kwato means enuko kakone kula toketele mutongo ya ku support nikenda wilo wa Mûthya. Hello mutongo. Hello. Ndio nena. Hello mutongo. Hello. Tuenena nao. Nengo kuwa hiyo. Yes, aya ina we winda bi. Nengo kuwa. Ta woni wako kana ikule tuminete. Na jalo. Yes. Darajani kambo. Darajani kambo makueni. Ngebe jema ndo muno. Gedaka. Nimwe lumizyo muno. Nimwe mondo me na mando mti. No kamba nito waga. Asante. Ni Mûthya mono. Ezo ni simu ya Mûthya na ya Mûthya ndeni wa kilungu cha usakwani 2022 tutapigeta usakwani nini na kwa geni cho kilungu cha Mûthya na ende twende na 10 tabia Maanzo kula nesi yake Monica Kimanzi. Maanzo ni Mutongo iwe na kikio changai. Yeah, okay. Kimilu tosha. Kimilu kila kiwa. Mbone. Na hindi Kimilu kila kiwa. Tuimine kilungu enda iwase mwanyono netosya kusya Mûthya kwa mwene ndi mukamba wondero sya isi Kenya ni na ndi kilio cha mboni palo kwitikebela cha uyumbe kana mbe na mukamba wonde bala wethukisie katika nthino yitu ya Kenya muno mbe ala me ilobi ni mekana ethan ni mose kula ilobi maikale ukona kula nondo pa South Mbela ne tisekebela ni naina we kwatyo mwingi wa mukamba nondo namba nene ya mukamba nyeba South Mbina makakwatana
ni ukuna kula lakini la pia binda ukuna kula wethi ye mesite kabat meba Bellevue mabangite laini aingimo menukite male ukuna kula nondo akwithwa mukamba ni withwa aena gwia ni mona kaingi takutwa nyumela kawo na kumela kawo yete ani malika ondo ni mathuku undo nawe ta mukamba amboko ni akula pala wose ethani lobi amboko ni akula bau utaneno kanondo njambe yale na isie wale wakuna kula kosa kwa mutongo imothogu ulote kwenda na nondo we mukamba ni zini wezo tho imani woni mutongo yula helete ambao mukoni akula no ilesa ngali wenuke kana ekakula yakunia ukamba mantho means ubike nikenda withie ni wakunia mutongo yula wendete kula nikenda withie ni watonya ukutethia na maundu ma development kila kingi ndio kodi andu mambone nyeni twithite imwe kuma 2019 niwona lonji yesiasa siakwa cia mboni na ene thitwe ndiko na maundu maingi ni thitwe ndio ciana ngasomethia ngatwa colleges ni thitwe ora ila ingi cia mewa ni kuiva school wa kana fees was ila si school wa secondary ndisi ebio mafisi na mbesa izo ni tumiazi tha neo tupesa numa cia biashara ni kwa team mbesa ya serikali tondo twese mbasari tha ne mbesa ya serikali basalelene ngana kwa ndio kholia mwekali wa mboni nenyibetie twabi kama tuko kenda mwai wa nyanya ungu ne kula na ndio ashua kana ndikao sono cha na ndimwende no sio oti kuna isiasa wethi atina sa kumelia nduthi na uloka sinda ni wokethwa mbunge wa mbone nondo akethiwe wa mbone na keuki katume andu wethi wa ni manwa nondo imbone yonthe ni jitu na kila tu kwenda muno no mugo na mundu utonya ututhukuma kana ala tukuna biashara okethia nitwa kuno biashara sito patena thina nondo ndiko ndio ingi o Kenya yonthe kana ekalima Kenya onthe na kuni makula ma Kenya onthe maikarire kwiza ulwa nduthi etina wakula siamina utangazo nondo akwithola mekwenda ndana vita nondo nene kalandi tapia ona andu mambone kana ona wakaza kwa muzumbe kai mundu kawete ibando ya mutu wona wakazi kumete kami agote ibando ya mutu kwa kumuziaje ozuwaza kwa maybe no tonya data ka utethia direct kwa mutongo laweza kwa tumwetekelithio ndeta Kenya na maisha majiendea. Thank you. Ni muvya muno KIMILU na niguo kula ikavita na mboni ikatiwa yo mboni. Yes. Na ene ndema mboni mayende kwikala mboni ni kwendea sio mheshimiwa KIMILU wethi usakwanini wa kele ukite ndeni wa masembo mako makwikala cha uyumbe na indi kendo ene ndema mboni makazi yiyo tondo na indi tukakomana baho imuyumbe wa kele ngombe cha mboni. Mheshimiwa MAANZO tumine ene na gulwa bowa kithanga the MAKUEN na kithanga thikendo akiungu account kwikulo keka hata na yela ni mumbungu wa MAKUEN kundu kwetawa mbitine ni kwendia gukua kithanga the county na ene nthima mbitata mumbunge wo na twaungamia kithanga thikikuwa na nduma kasike usiisu sio ndema tenda kithanga thikikuwa kitete ya wani ene nthi kwa unundu usini wa wa county ni kwa county serikali ya county la yukite ni kweka undu munene wa kithanga thichu lakini kula kwena masilanga manene ta masinga kwenzela matume ya kumya kila cha tonusi na tondu tukweta uso silanga wa thwake damu kila kintu kila ndi tukumia muno myaka yondela ni parliament na hiyo na project ya kwa ya national government na ate the wani mheshimiwa Mutula senator zila andu maiba wa thwake twahakikisha na baimundu tanaibwa na silanga ndo nambe nginya kila mundu aibwe ate andu anini mai na makwani ma succession kanokethe maina title na mwene title ndebo ni wetiwa simo masaleilo banini kondo wau ila thwake thiki wa bakenda ngewa ya kithanga bakoka policy ya kithanga no ni we wa governor na ninja kibila cho senate yindi londo serikali sui banga lakini kithanga we woni wakwa mbuso sio ndese ile tamba kwa ngombe kethe ni chatu kwa na kibuke na wendera mibango misio ya kithanga kethe mbuso ina kuwa ikatiwa sianya sioma asisiandu mambitini ni mabandite sindu muno bakupe na mbuso ila siko kula kithanga thikita kuwa na menza githima ni makwata akibu kwa unye ni ungama environment yambe usobe wa mbe maundu alangi matanamba kwiko na ndi jasia ni ungamete kibila cha senate MAKUEN na we wa senator munene nikukusia mbesa ilobi
ikafikia ngavana akathukuma nacio ena ma MCAs we wake ni kusovya meo na meo mingira yuma National Assembly soka eka Senate kwa we mwingi wa sovya meo na yune na utoika wa kusovya meo itina wa miaka 10 ni mbungene na we wakatatu ni kutetea Mûteti kutetea kisio kilonyi betwe ukethe andu maba una tetea kwa maundu maingi taela thange kiwu chali kile mauta ni mo katetea mawakili alame yumise makatetea andu mavange na makwali no maendera ni kwatia metuke makaivwa kondo ukulia andu mama kwene ndaya ni yo bangu ni kula nituike senator wona kenani masubi ya county yo na ndimitetea na uyethe andu mama kwene mekanesa na ndisio kana sekana woni munene nikiuke chathwake kiuke phase 2 makuke kithi konsa kiwasi chonde kika tukwata kiuka gravity masakwe kakwata kiu na kitui na mubango kwata kiu kila mukamba ndoto itu nene ni ethwe na ti kana mubeleki wa kiu kwake musi bua ya thaloka bingwa mubeleki ukanithia sindu ciaku ukethia wina liu kundu kwata kugenda ni manene muno makuena muno ngaliko cia kibwesi na theo ya kitui kula kiuki na graft na kana wethe lumena liu muyanu na kiuki ko kikasa ubi economy ya ndo mama kuene muno nundu kindu kama kibanda wana kiitewa ni misanzi na ni kwatia indi tikwatia ndo mama kuene nesa na ma Kenya nesa sakuani wena mungo na tuiso bya muno wethe kula itinoyo na tuyuma kwa wingi kuna kula kwa unga inathi meandu monthe alama tusiaisia tumyokarisana nao sio mno ni muvea kwa alama tunengane comment onzo alama ingi mambo yani tuike senator mazagula nina bitie ni muvea muno kwa nyuna endi ula mutumia ndino lwa niwe newe makwani mazito memake masai ni kwende mukamba wejete ke masai ngoza na ngoza twa mina ndo na namba bano na namba yake ni mungisho kasamuno ndo nukulilie mwana ndakulia mukate na inengwa evia kana kulia koyo akanembo soka asante na watu ndatutendea kuinuka amoni makuli tu na mundu ondawe na mathina tukatetheza bara tutonya endo kyaka kunekula mubya muno ngaina twathime mubya muno Mheshimiwa Daniel Kitonga MAANZO muyumbe wa kilombuge cha MAKUEN miaka 10 nayo no ambatangi endebe wetikibela cha senator ne wende osio ndeni wa masemba makumo senator otondo ne tabiri kimino ne kana ona MAKUEN ona yo ikati wa kula twekona Kenya etiwe kitui etiwe masako bitini pa napa kila bando pakati wala kindi kule ino sikokopeta no kino kipitete twetele 2027 tukakona ingi na kutu iketumanye mugo evinde oteti na twekele ni twakona kula muthanyani wa keli matukenda mwiwana na ni muthanyani watu etelete kwa evinda yasa tuambie kuetela tene 2022 ni suitele mithanya ina yoka nikenda iseli wakona kula nayo vodi boda bika muthia wa kilungu cha usakwani 2022 kilungu cha muthia tutambia tufika ndeni wasakwani ni YouTube kwa maana wa chumwa ndeni wa kilungu cha ikuombea siasa na ende iseli aneto nena maondo ele atatu otondo neno atapise kana tuyithi wana ateti wa chumwa ku tuyithi atu nene ngewa ya uteti teketha na ataalamu natuketha watu eneni ya maondo mao tetikunduka atetoa vitu anondo ni kilungu ketha kikusomethia muno ilwa maondo meo konia kula ende ti campaign tuketha tuiko na campaign muthenyosu kuona watu moto mani wa mbea we sakuanganya sundika soba ndoze campaign ko nditwe ERASTUS kitokwanza mo timu vyawe mwanya kwa watu atambanya tutambanisia kwacha then wonena nyana ndongo ya waipa kalonzo musioka twoka ingeva then wasakwani 2022 twatambanya nginya va umuthia timu yondela twatethia ndisia ni muvya we mwanya na indi aende kala mitambo ni ya Mutongwe TV na Mutongwe FM nondo ni ongwa atano ya mukamba maundu monthe ma usakwani we makwata va kwa oyu tiwanesa kyoyo cha kwela.